Quansro, Madine Quansro, Cosman Penifo Pinoa, Akasa, Ede Afaho. Forces for Tumsa Quencha Cherifua, a sea wa poeman temu nampa, one madi shebi ekaho. And post in Ibisu Quaconum, we are my see Ekase, post your Jumandi Atuja say, one more Aji, Nejuma, or ye at your friend in Samamunsam, ye de Ebebremo. Yabakwaman on Guinea, one of my ye, Adom yesem to a bengu yano. Wajiagen gam sumatime mufoni se busumi ni de toswa di onumi ensa shele metu shele wo mo beye demonstrate han I was afraid mbako sunyan secondary technical na shisha nkwada konom ye hunsama kwakwa epie no ye de munchemu abrema no pay wei ane kasia ba di candidate no pay ya gibre na ya kenkan we se ede amamo ohinini ama krancha dazoa sofumami premeni minimira nana ya obo amalebia boga kasiambo no emi ebiemu no enie enra nyina da wo man ye isi wa ye duanua se de be ne kwa ye brentu aye ne akasa de do ma mahi ebu nua wo mu nyina da ton na ye nsu anso ya se no etumi asa ye from nam so mama mpanyini na nado dan kwa akufado enra enkran efua Sutherland Park Boja trada ya wodua enua na no ne beto dwa se enua kane afi edua ye no hem nchemu aduo wache 80% ena ayeye osi Ghana fo nyina yemfa ye hunyim sa enhyehyeye na emwa enye baakofo adwuma ose eye o mamu ni nyina nipa no asede se edua enua ni wi a yede ye ni kura bedi akire na yahwe se beye ye wenua wo pepe aduo no ena ye edua no se nani age ni say where the yamfa ma ho CPP semunim eni DC nim ekua don konka ho wo mining inada ena yedua yede wo pepe edu ekwa ye brentu a ya se no na yede wo pepe du akonsase a enu so yadwa so nua nyina da ya akwa ya asase tam no na na dodan kwa kufu adon sem no ebini. Ghanaians from all walks of life came together to plant trees across the country, marking the maiden edition of Green Ghana Day. We set for ourselves a target of planting some 5 million trees. In fact, in the end, we planted some 7 million trees, 80% of which have survived and are doing very well. I want to use this opportunity once again to thank you all, my fellow Ghanaians, and everyone who contributed to the success of that program. Happily, Green Ghana Day has no political party affiliate coloration, as we all agree. And we must leave generations unborn, no matter their political affiliation, with a greener, sustainable future. Ladies and gentlemen, this year our target is to plant at least 20 million trees. Even though 20 million may sound like a lot, it is nowhere near what we have lost over the years. Trees, and indeed forests, are necessary for our own survival and that of our planet. They furnish us with water, food, and oxygen, and they mitigate climate change to provide us with a livable climate. They prevent erosion, protect our water bodies from siltation and drying out, serve as sources of medicine, make available habitats for wildlife and microorganisms, constitute windbreaks, regulate atmospheric temperature and climate change, give us clean air for good health, and offer sources of livelihoods for many of our people. Globally, some 1.6 billion people depend on forests for their livelihoods. And in Ghana, some 85% of the population rely on forest resources for subsistence to satisfy their socio-cultural needs. Despite their importance to our existence, our forests are depleting at an alarming rate. Some 80 years ago, half of the Earth's surface was covered by forests. Today, with an estimated forest area of 4 billion hectares, forests cover less than 30% of the world's surface. In the last 3 decades alone, the world has lost 1,037,846,602 acres of forest, more than 10% of the current total forest area. More troubling is the current data which shows that globally, we're losing 150 acres of rainforest every single minute, 200,000 acres a day, and 79 million acres a year. And this is just a rainforest. Here in Ghana, we've lost some 100,000 acres of natural forest in the last decade alone. Our timber industry, which generated jobs for thousands of people, is suffering.
Odum, Wawa, mahogany, sapele, and several other wood species of the timber industry are also Mampanyini nanarudan kwa kufado na fie asemtra no wakasa on mobilizing greener future nani abrofo 1010 wa wiegu wono I was after the more Green Ghana campaign yenra or my Ghana introducing in Chassasono will be a penning cocram one codangina Jim Jenny Yadia Hujimwa Yedia Ewo Mayimona Santimantemum or penning powder a forestry commissioner no or Augustine Kofi Jedun Wayan say after saying you know Mudiano Dodonoa ne ye Chirian Ponyan Crumpanda man abodam for Sonum essay Dodonoa now if your mother is a Fufra Quamua your Madrian Yinano or more Ehenim sending in a bay na ejina kama pa papa di san sami to jawabra na one Sompa fam nsam twefo ebo to my kakra afasa adwumadie ya enra wo mo edi ye no ho nipa dwumadie a ese nwia in January ti se jahye ba ese nwia na nwia na ebia na mududo na especially na ebia wo kuromu no ebi wa ya amfense ana ya protect wa protect na jadua no sa abo betumi abawe ekomi ni sempo che ni nya na nkumu na ntwie okoto se kube ho bawe okoto se mango ho bawe eginia mwana wele de so wan protect a on bawe ti afi so bia nkran se wa waji bia no obodna so bo ho ban be protect KGB na de si ho for first 3 years ni de o protect a ma bia na anyimi abo no onyu so na onkore na wan protect bia na to nso san shogun kran se na eke ye pa ye bia nyana na nso ti amu nkopon to ni hye nso gu yenso ba ye tuma ba te bia be e kwa ni mu bia be 1 or 2 days na nso ye show bia nkran se o te wa bia na otie no kubu nso na de aguso na be ya ma na se tim pepefe abadan fon be bia nso okrum o ba ya na bia kwa na akoso ja ho na wa shi bia no afra nke be se metropolitan municipal assembly no se omo hwe nanka abadanfo ona nankuru basa yi nipa pepa bi do matna ma ya na se do makosa kachi hospital bi ama ya because betumi aboa pa enti in short no ya ba adwuma ma adwuma na ye nso bi ni ese nyakopato nso agusu de e be so papa yo eno kre bebenu anim se mia de e boy ho ban pa bebenu do na anim e bi ni ma na bia kakra bi na ni na nia me faso na masan asisi bim se nia eho mpaso pa enia usidan na bia nia ho a e ba se nsu etera mfama gen e ba nia na je mfama no e protect oda no Sompa enti nia e provide shelter for houses enia wori bia no ofia utin kwatna se ba wi aboro na wo je mfama na wo nya mfama bo kai e hospital bi ho na o do show hafa I was on phone to where your panic and Jeff Santamantama say Forestry Commissioner Dano Ra Augustine Kofi Jedu and Nayete and Kanoa na Ochechim no Ponchi Wibino na Bodam for ACB ne Jasoso ACBA Nina Monemube 80% de a ye was Santamantama Sia Fidia de Omudu Mani Edia Chipa when Muse Ningina Ebe kama na ya wabodam for the omutu tutwi almost na who's it omo de da montene so who's omo de da montene ese wa asem kazine hu we ya twaso na enra santimera opimso now say to abio wanu so anyini hu amfiri mo wane ne baba oba ma efie ko bi ampem ene ewura no ma ntiri ne ekukuru bete ene di won mu agi mu asante mantem so afo ye wura sama o se mensa ene amrado onmonyamfo sampan wo mu nyina da kan ho ekokodua nnua na nnua no se de nyina yenim se na kufu ado ehya ako se de wo man no ye ne yankasa ye sei eniema wo ba de ama ye ye twa ye nnua todie na ye nam gadam se so ese ye nsuwa no so ma nya bibia mfa adache nchirima ebeba ba buru ye nnua papa eno na nam so a wo ye se adwumadie na wo ye no a chese ansa na wo be firi nnua dua no ase no akane fedia wo kodua ya mahogany wo mokọ ekokọ hye se de anyini asi ede afa na fie de nso a eye na asantehene wone ne baba wo hima fie ko bia mpem wo mde tintim ho eno so wo mokọ ho onmonyamfo Simon Osemensa Okasai. We are here today
to start another program which began last year. That's the Green Ghana project, initiated by His Excellency, the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Last year, as you've already been informed, we were given a target of 1 million. That's planting 1 million trees in the Ashanti region. Fortunately, with the support of all, we exceeded our target by 50%. That's recording 1.5 million trees planted across the region. This year, initially, we were given a target of 2 million, but maybe considering the capacity of the region, it has been increased to 4 million. And I know we are going to exceed even the 4 million target. While the national objective is to replenish the degraded and depleted forest, we, the people in Ashanti region, especially Kumasi, has another objective to achieve. As you are all aware, Kumasi has the accolade as the garden city of West Africa, and we are gradually losing this accolade. So whilst we are doing the Green Ghana, we are also targeting of bringing back the garden city of West Africa. So we need to green Kumasi, we need to green the whole region, so that the time will come, it should not only be the garden city of West Africa, but maybe the garden region or the green region of Africa and possibly beyond. Simon or Simon Star no NAS for Asante Mantem. I was a for South and Wabeka and Wayaka was a Sompa 93.1 FM Yanopanunsia Cassia, and on some baby will be an Yagusu de Mawono. Saotiaka was in Abontensoa, I say so a Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM, and Opanunsia Cassia, and baby will be ano, Yagusu Yadesumo style Biabino, Yantos and informal common you Semukakra. Now, and running Fiadia Sapepa, Ghana man Penida. When the baby call a foco duvi to be fuga ukum koma jude Dr. Boom. Hello Kanjaga Police Papa JJ Rollense eti ehejo bojo eyezu eyeza ide bi kekendi si amanyukuno ewo mayimu na enro akoye omo birthday no na nyasem keto akra ekuni ne nintini empedifo atwetwe ro apepia nkomo ene ewomo a yeso maboju sem ngitu adonko ye nyinara ewo ndc amanyukunum eduomo ne eche ndc amanyukuna atena ya wodo a ewo omayi na oba santimantema say ya asoa semra sebedwane honorable Mohammed Muntaka edi atuja say NDC amanyoko no edom ampani dada JJ Rollins yasepa no mo ka kire MPP4 say 2024 elections no a ye komu no wo mu nchele o wo mo enchele kra ebeye mu ngamu a enya asem keto akra abusafo yankwai na honorable Muntaka nsem a odi tuja ewo NDC amanyoko no birthday party ase yekuti kakra. Na ye jafu wonkwam na ya be adanse e wa santimam NDC regional office e o se ye dey akoko asipa na announce so yi everything because I'm make kasa na make kasa for yoma mensam e wom say ene ye celebrity party 30 years of NDC we dey akoko asise party and then attention our sentiment. Obia beka say NDC tintin was sentiment na say you onim dey work. Me say susu biom say party yami aduma 2024 the best shoko MPP our sentiment. They will get the shock of their life. If you know me start with MPP ayo imagine say Ghana had the here say Ubebu Ascano. Now Ubebu Ascano, the opposite of Yabia, Ubetman. Yes, Ubebu said Sika, I was the Betimaya Kogudu. But 2024 election there. So I'm going to do some Betimaya Williama, almost I've got drawing board. So the meeting 2024 Amano. And yeah, one is not for sale. Two, it is not for grab. One thing about a Bobiano. Yamitunity. The Babo and home body. A Wiamu, a back say, woman to be Wiamu. They are just no Ghana for the Ghana for a person, a yeno, and you never Yamitunity. And yet,
sika ebra omo ana patapa bi na omo ba be ye asaji 2024 edi awose ye ina no ye ma ni ko ye tirim se ade a ye ina as NDC e wa santimama we have just one objective but I have a couple and a day in but I am say you be we abaton na santimama ye try people say aha yes stronghold. I was out for way. I asked one similar surgeon, Honorable Mohammed Muntaka na yete no enkano yentwaso na yemfamo enko ensemfu fromo na yademo ko posi amanyoko we kra de posi adwumaku na tena ye na ababa to jase posi ni bi e friend say Sergeant Isaac Niso a na hyenso de number 42681G yes say Accra krapumpure mantemu eno di ni post no na abuzafo samahwe a ene video bi ko social media so viral ne ade a post ni se na wasi ya bowi ano ne tua na no pa wo twini mi jani ku ha akwa ne se na wasi num wi no onom ne se nkwan nya asem ketu abuzafo se wo kan hu Facebook a post ni video no ena eda ye Facebook so no post ni no ni video no na eda ye Facebook no so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na akwa na ko geto na se wo no so geto no awoko no se geto fu e baba bechi wo mo a wono a ena anya ne se wo ba no aba besram na je se wo ma ne nkrofo no tipofo ne aba bedwado mu ne ade a na we no woko no se na geto fo no ehun se awo se ye chi e bebrebe no ade ye no nyina na nnum se wa aso so na wo ya ni wakọ akote ho ne aba bechi ho ene ne ebegu ani mase ene omo hyase so mu video post ni no video ya ena IGP ne nsa ka bia si ya ne mo ka sei kwasi bro ne beka ne se interdiction omo atwene dwuma wo ye e de asensen a post ya dwuma ko na e hyebo se emra kwaso bia omo de sa post ni Isaac ni so we ye ebefa so na eba se ye na Sompa FM nsɛmtwɛfo ene opani bia wa bene e obambo ho nsensem na agrififie so we kodi nkomo bisa ne se na aba ne se ye no e de ade pa e na wo se post adwumako no eye no wo che se ye wo se post adwumako no eye ne se wo mo mfisim enu dimu ma bamu enwe mu ankonkosi ase na asotwe bi wo ba bi a ne mu odren wo mo informa post ni no ye ntimamu oni bi na interdiction no e bia na anso ye ni eyampa etimi so aba se esesenka police adwumako no eche no na police adwumako no ma mehu bikura onya sa enduro ne to ana sa habamba eye wiru eto na yemfo ne deba na yemfo ne to ma no na fi be ne to no gugum ana bro no ben so ene ye to no munya firi he na mo de ko he ansa no no nya bia no eni papa ben na omo omo ye sa business no eso se omo hwehwe be ani na interdiction de bi wa relation to e camera no then so ewie peye o ka say interdiction onko tena fie nye na semu moma timamu fonti ase say ya chono ne mom ye guso ye hwehwe na semu ne mom ye chebe bia okonya sa ha baba enom ne ye kam be no konya na nom ye that time no no duty ana no ni duty enti o ka say interdiction ye ditum enipa bi bebu police jumadi ko no obebu enimtia nanso so no yenhwe ni mienu enye police phone na se kafa ebia wa bra bote sa nampa enkatie o sabe do ogu wanu ma eye ne abewu se katie ni bi o wa na sei enti ampa so o ye police ni die nanso nye police police jumakuo no ene suma ne se onkonko ye sa de no eye na brabo eye ono na brabo enti ese police jumakuo no eni ni di se ne se fasa na timamu fo no so emanya hu di se ye mfa de se police fo no so sa no motie de bi eno se fa ne sa enye ye na me ka se police jumakuo no di ekire enye nhwehwemu ye ya ebe ma ye hu ni fa bi a se be ka fasa o mo ka ho a o mo ye sa ne ma no na be se mo ma ye mfa ne se eye class ba enti mu wodi di se se police fo no che no na o mo ye nhwehwemu ye ekwa kire. I was on for way nana agrififi sono ye security expert ni ne kodi nkomofa posini nyamra nsemu a waye wi wura wi ni se nkwan wi wura already na no ahia ye wose praso nensa no nyina tum ye wi ati posini timi nya kukudo ko tena wi base
boy say also so ye beti wo mu nyina omo no nenom na so ya wakote ho ne abedo wo muko ne nom so beti aka ne onim guase atwumi ye to aso akosunwan efiti na no juada na se social media ne so video bi ene nam so nyefe enkoda maayo a wonom ko suku osu seke ye bo momna na eme manti nye seminti ena wonom enom ene tai bi eno de daduru be mu ye se frɛ ne shisha koda yi twini semi enam ye huni mu enye mamu wa o maayo na ye bu atopan wa tade ye hyeso tumi se dross koda no ebi nhye wom Ghana, a dear neighbor say ye. Nano never told you I watch them sampa. One way, Enquada, fana ya, Suseke. Nanano Juadano, not as a woman ni paper, and Pia Bontin. Maya Siania Kabi, a besissa, one memu, I'm your besissa, duamuko, Sunai, magazine area muho, duamuko good them. To obin a win was Enquada Suseke for Enquada, Nanny a boat teacher, Niaman, Yan of Free Roko. Everybody nes and Panquadano. Woman kan ya di video ni kire womo a woma je atum sai na womu ni paper na cheso womu pie kakra kwa ball ya sa abasemi aba na mo de momra Facebook we mo amunya nhye ye nkodai ya sra kreton am ye nimu apo me ye na asen so asen na ese bodega confirm me nimu ko me na asetum nya sam keto akora amabawa ye bu atopan efrefre nkrofo kunum na ye busa ye ena ba ko chese enu aye nuaba akuenya kwa bro no ma wo so mpasunwan sa asem ne de wo me di ka breki ye ebre beda social media ne so no ewurawura mu a konya akoda akora ba ko ma me o se ne bai wo fia eni eno meri wo mfa boni susu no kure ne wo hu akoda no abrabo a wo boni suku mu no ne hu a wo se che ntoburu sakura boni papa ya mo ma ba fie ya wo mgusu ya asem ni hwehwemu a wo mu kire mu say municipal ne regional director wo for the han wo mu nyina de asem na ma wo mu so mu nyemu hwem ne se nkoda no e be san be suku no mu o se wo mu memu e bre be che mnante no a be fa nkoda no so ya kire wo nom no church no na mente ase and am say Sompa FM there ye wo ho se be sum Sompa nti ye hu social media videos la dan phantom from mu kame abra ye nyemu hwemu cha hwemu we Sompa 98.9 ma e wo sinya ne news team and a kabo mu aya me de betuja na ye hu video no ye say and the secondary school tade no efefe enti eye no krese eye suseka na ane e mai wa ye hu wo mu e wo video ni mu no wo mu ye final year fo a school e wo sunyane secondary school e twanitia afani susek ye bo mra na me manti no wo ma je so enye minti sha mai wa we joda ya e twam ya no school no na wo mu ni paper e twenti wo mu dwane fi school ni mu abra wo manye exit obi na hu wo mu wo baabi na baabi wo mu dwane koye no e sunai bronu bi a ye fro ho maga na magazine mu enti onipa no wo mu hyene dam no obi na wontam ho no ti a for na so say my we bi a wo hu wo mu kresia bo mata ade mu no wo mu ye set asukufo enti amufwa wo mu ko post security post bisa say enya bia sukufo ni bia exit apie ana enam so mo twa kunti ani bre wo mu no obi anye exit enti wo mu ye ro ko no ene wo mu hu say sa mai wan sia yi a hu wo mu video ni mu no wo mu na eni suku mu ho enti bra wo mu bedu suku mu ho enyume be se no nan no enam paninfo toto wo ma no no mu ditu mu se ane na wo mu ni suku mu ho na wo mu ko mu na fufuo bi ho na panti enti wo bi ni pako a o twa sa video yi a ye hwe ne live e wo Facebook so no suku paninfo anka ka bi ene wo yi kire mai wa ne se de apie nie mudi tum semu na mu video ni mu no wo mu ka se ane enti ye ma wo mu ko sre wo ma wo fo baaye na wo fo ne jitu mu se de abie wo mu ne hwe ye se wo jadi bia ma suku mpanimfo chaw de wo mu pawo bi so headmaster ya wo da suku no ano no on to me mfare pe enyi nkwadali mu bia di enti wo de asem na ma suku ne board the board no na esi gina yesem ye ni kan mo mo so so akoma Ghana Education Service edu regional director Mami Ivy Asanto Usu mene ni di nkomo bi sa ne se asem na bedu ni table so o se wa tete se asem bi se na aba ya edana pronso nanso oni sunyane nti obedu a obefa krata na kan mu no hu di etie mu eni aba ekuenya kwa bro no ma Sompa
sunwan ena report we mu da wo kron wode ma ye no na nkoda to pabuo ne de na de owo mama de ano aye crusade o nipa kron so akutia ne de ni atwi de a ne me mfa ho soma ma yo awo na me kra ma ne mpalo ate wa ma we de mpalo e bi nsi da twa kai amen ese wa adi usu modi so na se wa ukra utufu usi video su sa ne pm amomora abzafo ya twaso na ye famko eye Pope Francis ho na nka Pope Francis ye hwe nanim se nkenra en banwa na nka papai eba ebibrem asei na waba be sha probase na wa bibrem na ke se yame adwuma na hwe na ade akoso oba be ya sempatre no don broadcast ne ade na nka Pope Francis de bi ba bibrem asei na yese papa ne sasabro ne sasabro aka no ho ama yese se ne anu asia ye dini afa no na doctor fo tunufo se sasabro ni nti wom se nyame adwuma na ye na ade akoso de sasabro no odidi de akira wa hwe a na akwakọ hadwene yese ni kotodwe nyina emututu papa no a we ne hwe ya enyeye ene nam so ma doctor fo atunufo a enu nti ne nka na proba wode ebe bibire mase an ko be hyase yakopon ya adoma enu afie ya etwemu no wo mo atu ede asensen na wo yi se obeba Africa si ya proboto nchene a omo ewa atwene yem se efri eye be eye 24 edikosi eye ne 30th July so no obekọ Canada nom na eno so nyame adwuma ya wa akoye bi honom omo se eno de omo twentwen so ansa no ma hwe papa no ase na napom din ehon nsensem na sasabro no se munya kakadro ne suruisa ne efomisa ne hwentie binom de twitwi so we de srasra so kodwo autonomy on bi srasra so ma ne se mu ya no sotia na so mema no kwan na kwa no akọ enti Pope Francis na nko oba Africa se si yese ne sasabro nti no wantimi ama wo mo atu ede asheda ye kwa Guinea na maya ye de adom ye sem atututu wono mama mpanifo Guinea ewa bibimemu woka omoso kan wo mama mpani afakunde ena asrafo eye ne dom etu no wo mo betran so asrafo ye ya ne se wo mo ba be sore se so de wo mo so atintim awere ye nsone ne ene asore kina enam so menie emebunu anase timemufo na tworo nkrata se abusumi ewom ne de to so aduonu miensa krotam kona karimu wo mo be ye kire se sa abusumi aduasansia 36 months no wo mo de ato se enudru so an wo mo be dane amemo ndi ama civilian ewuru no wo mo ti ase enye yie kra to wo mo sansesa wo no madwen afeni ama wo mo hia bi ne se wo mo be ma enipa ho ahia se etietie nipa fa ahodie nsem so wo mo nyini nyina mfiri wo demonstration ya wo mo ko wo mo se ye peaceful asumdwe mu ada ti mo mo kwasane atuo ene etia gas emfe nwu no eso enkrata wo no etwero ye no eye social network human rights watch kan ho action by Christians ene abolition of torture wo mo nyina na akabo mu se lete no a wo ma twero no wo mo nyia no emfe mu aye ma wo manimu no ano na gini no we abakwase mu a yese ene ye wo man a wo mo pento kwako wo mo so se wo ma gidi papa wo ma di first ya yate humemu na 2019 ene wo mo keka ye ho nam so ma wo mo mampani afakunde 2021 ye tu ni sebanche ya wo ma ye ne domo abesi na ene ye de sonkra agu wo mo so asrafo ese da nya de a wo mo so le agese 36 months na ye hwe se demonstration ni ebe ya asumdwe se nya asumdwe no ebre ene betre observe for yenkenka amadwen check akran for mamona Solomon amwako so hwe yen live free AS kwa Patrick Ekoko was say good morning no Sompa news papa Azuda arene boma dokase ye mamudi ni ya fache me wate okay me hunu bo say no size Sompa news ohene eyere oyo hinini oni ni wura muni size yo yate yeda wasewati DJ Kinzi Black was say it's my birthday today you and your DJ ma happy birthday wate yankopon winsraw won ton kwanem na nkwatenti ahoden wom won fa ennomo na DJ Rocky se wo chia wate oso mo wache na birthday ni ya ahyen me wani ye bibi wati Dr. Baba Zambu master planner junior Kentampo was happy birthday to Madam Hawa Tiwa wa ye teacher ne ewo TI
Amadia Basic School a ɛwɔ Techimentia Techimentia na no me ba ho na where fine pa. Abdul Haki Eye Suleiman was say, how do I listen to Sompa on multi decoder? And I'm who say or scanning album who says Sompa TV ball na Sompa FM susuno chegu FM side hosa wati into the scanning no that hine pon or say that chain and upon was say ben prasio or live Ghana police there or see ye musubain and upon no what the ababe or see human rights we crying to me yes it trumun and the aquacosus so upon Ousu Bismarck also live free Asante Achim to cry and mami ifwa was say ifwa from Accra watching you live you yatewate and a bright school also no so former DJ Classic FM Spain your friend Nana Bedide sabi na bema de said dead na udi ubedi aya se come say to kan where we odi na sa me so bi obi wa eje wapia Ernestina was a student na ono so de no enonom Nana Kwakudua also hweyen ewo Kentin Krono Hot Point Barber Shop. My name is Nana Kwakudua. You nana yate ai na minhira opon Ousu Bismarck ono so hweyen ano de wakan e na fe eye bratiku mizi dikozi osi ewiase ben kura nie nkwada no atopabuo no na em say ono so ate ne shock no na Precious Richard osei oso hweyen ewo Adomfe Asante Achim e na Lindamo ono so se o me ache yenso ejene so ti na eno ano no ye ko na oba pata o Kentin Krono aya estate ye chia no na ye nua ye cha awani mu ha ono aduane yes eno na woda nti oba pecha we yi akwan ene na ye cha birthday no eye na momu a enra anye 10th enra ye 10th na no no fi say 9th na ye enra cha no wa confuse o the confusion so confusion so o say the birthday no kra no one kai MTN4 and a man notification and a wo a friend e mema mama ti and opecha ye apa ya ma so nyame wo nhira no onye okasi ate ono mo bebre and ai ocean biri ocean gagauga man no so driver ono so abiem anope papa J Fran yema na chi dada ye chiano pa ya mishano mano kwatenti ahodi wom obenyi saa na ne singina tutu aboboko na bifu a na de awura nanum aso wanyi bebre ni se tutu na be no be se ne betuatua ho nipa be no nyi ani tutua ha bi da ono kwa ne de betuatua no dada ye sen be no e de yi ye nyame tutu ko be sise fofra ma no e de dada ye sen no ye be sise fofra ma aboboko na bifu ne de ahe nanum ne ye wi ani apoto nsuo nyina ma no e de ama no DJ Rocky nso aba na Rocky na ase hwan na ye hwe ne ma no sen rankra na me de ma no mote mode yi boy ya kwa ye beje ni su na massage ne dos e ya se omode bo aso omode bo na ne sale na mo aso so wo de bo Rocky so asane ho